obwingi no bulisa program omurundo gundi twagaruka kandi twashemerwa munonga kushanga time cyagitwire kubasa kukunda TV West okakunda na programs zitu tukiri mu kwetoro lihanga lyona kandi kabagira ngo ninza kuruhezayo abantu abali mu yangeri abakweto abahinji n'abalisa twino kubaleta mukabareba tubato mu mpaka zitu ezo kutorana omuhinji na no mulisa arikusingayo omugenyi witu Elizoba no mwami Innocent ali nitwe kasisi tari muntu musya mutwire numureba ha TV ndikuganira nawe ebintu bitari bimwe na bimwe konka twirangesherekere takwenda kuzamu mpaka mbwenu namuleta reka tumuto mu mpakezi omwaka 2015 abase kurara yahayana nabandi bahinji turebe eki yakubasa kutwihira omuli Netherlands nibanyeta Edmond principal farmer omwami yogu nahinga emicungwa ayinenjo ki ahinga rutoke na nebindi nyamwinji ebijuma mwenu reka turebe mboziye atugambire okwa base kora emirimeji nyono banyeta Arnita Innocent Kasisi ndiyo muhinji owekintaburi nashi owebi ebigisire hamwe abako banyowe nimpinga ebintu bingi umuryebyo nyine rutoke nyine ebijuma hinyine emicungwa avocado emiyembe nyuma hombe nimpinga no butunda kandi umurutoke nimpinga vegetables nashi kakabeji obutunguru carrots ubundi kandi ngarukanisa enjoki okulisa enjoki ni kimwe ekinkureba ngo byone bintu byinkosa ebinkora aha musurwanje nashi aha famu yanjye buri kimwe kino kucyiyamba kitahi cyacu abakoba enjoki nizemya ebijuma kanjye mbasa kweta ko kwemya abakoba naziza muzihima ziha pollination aha kijuma zitake ndi akiti kindi n'ikindi ushanga ebijuma byaba bingi kandi ebijuma kugira ngo nabyo biretorera byo rwingi nibihereza enjoki zanje icyo kurya ushanga nabwe natungamo kandi n'enjoki zigakaza aha bitoke zikoraho pollination ushanga umwe nabwe nagire bitoke birungi bihango so jiza kushanga ngo buri kimwe nkiyamba kitahi cyacu na munongo mbyo buhangwa bwensi so ibintu bikora ate okwambuza ngo katandika ryari korebe nkabitandika cyenda na munana konka kuba serious kurungi nkabitandikira kimwe 2025 nwe natandika kuriya nguti shime kubitabura buri kimwe kikaguma nkiyamba kitahi cyacu tugambire akintu kiba kweta size of the land holding and acreage kinkumayisa nebinte byo rukuboyine na no mwanya kuba biri umuntu gwingana ki kandi ogwo mwanya nareba ngo nokolesa omwanya muke kubasa kukoraho projects nyingi iwo base kukikorota famu yanjye timpango munonga abakuba naingana acres 15 omuri 15 mwenda n'ekicweka urwo n'urutoke kandi ebijuma biryo mu acres 4 omuryebyo nyineho emicungwa iganankaga kandi emiyembe nyineho emiyembe iganana kandi nyineho na avocado ozimakumyana so ebihumbi enjoki nyine apiary emwe rya hamwe nyine nkabe nyineho ebihumbi igana mukaga so aho nko kubandi konka vegetables zo vegetables ninzibyara umurutoke kwenda ngwitaka ryanjye ritakafa busha n'abakozi banje batakanserera busha abakuba mbareberera vegetables umurutoke nubo bamwe abakuba mbareberera urutoke nangu nano mbijuma nimbyara mu bintu bingi ari nkuba mbire mu cabbages ari nkuba mbire mu entura ari nkuba byara mu nkati nyine mu red pepper na hot pepper niyo ngi inemu so kugira ngo umukozi ari kuba nabihingerera ebijuma nuwa kuba nahingerera nebyo no yakubaragiye kufuhirira ebijuma nagaruka fuhirira na nebyo so nshanga ngo at least ibarero mwende basa kuruteza ebinyonyi bibiri tugambira practices enungi ezo mulembe ezo rukubasa kolesa kubasa kuba muhinji murungi omcyange cyo kashanga ngo kole no hinge micungwa na nemiyembe nkuko nagirebaha nekintu kikuru kukole kina neki nibintu ki ekuba nibyetagwa aha muhinji webijuma eki nakoze raha ebijuma ebe nabigire nebiri grafted ebijuma ebe tukabanza twahuhira ibara kweta endimu na mnonga emicungwa tukahuhira endimu iba kweta lemon nabamwe endimu zo nzimanya embera yitu yakunuye nizo twahuhire then tukashara ubutaji tukabuyunga aha tukashara ubutaji obw'emicungwa egendwa mahanga narishe emicungwa emirunje emihangwe kwera munonga y'abantu bakunda twaba niyo twayungaho ahandimu ahansi hari uyendimu
akwa yo nerebe embera zitaka te kuzitina munonga konka aha ahiguru no mucungo guri improved grafted aha miyembe nyine miyembe nyine hatome nyine hoza azileti nyine hoza keithi nyine hoza bire nyine hoza za bolibo konka ahansi tukabanza twabyaro buyembo bwo bwagogwa ubwo buyembo bwine bihuzi bingi abo kwa rwo kurebera so grafting niyo nakoze isaha nkai technology practice ndijo eyinkora saho mbijuma kandi embasise nekibar kweta okushara sarare pruning enungi ahaha okwitra ningezaho ndengu nashare biti byatasyo mushana byaterwa mwenjura zabihika na wano ofuhirira ombaze no kosa muke kana nekindi nendware nyingi abo kubana zibazine spores narshi oruhoro kubanduruzurgaho kuba bikwatine hijo muyaga gwiha orwo ruhoro gwiha kitaji guteko mbitaje bindi gubiho mapapa gutwara mapapa gandi kokabo kugira ngo nimba nsharirege kunkweza kushara abo kugira ngo nimba nsharirege nkinyamba aho kuba kwa kutera umushana gwiha mwezo spores ziragara not koko tukubana tutino umushana nko busisi na tufa nasho mwe tutina tugenda tuza wabarano abo kubashangire ebijuma byabo bishakambere so pruning nekintu kindi gukora buri season nene kindi ekinkora aha nka practice no kurwanisa obukoko n'endwara ninkosa mo kufuhirira kandi omwe ninkosa mu emitego nintamwe emitego yemeringwe takushana ahabwo obukoko obwo bukira kubambuguruka ninjira za trappers izina traps ayibukwija bukagwa narshi nkabukwata hariho ekindi kindi kukira kukora aha n'obuyonjo emisiri yanjye nindebeka ngo nagyomberraje taza mu burofa abukwa kwakuza mu mwata gukanyise ndwara garaka gurya nekirise kinakwa nintamu ekinde kindi kukora aha no kutamwe kirisa buri myaka ebiri ebyo bijuma byanjye nimbiteka mu amasha omwe nyine ho na biogas omwe ninteka biosarare effective use of fertilizer ninteka mu ekirisa echamasha ndenga unateka mu bafu ibiri buri kiti bafu ibiri nzo nkuteka mu so ahwaho nyine okundi kora kureba ngo at least ebintu byanje byaguma birungi tugambira cya social impact omcyange cy'abakwetorire nibakuganyirwa mu bata abantu nibakukunda nibakwanga fame yawe hagira abayibijeho bakagira icyo bayegeraho ninga obwiro butoyine muntu we no rukwikiriza kuza fame yawe mbwena mazima kankugambire egifamu famu yanjye ya Ibo mixed farm nimbasa kugambira ngo mu mwaka nimbasa kuba nintayesa abantu abarengera 10 akuba NGOs zireta abantu aha groups z'abacyare z'imyeto nizireta abantu aha kuramba z'abacyara tweyombeke zireta abantu aha ecyo kutangaza hati kinyine amashomero universities nizisindika abana mu internship kushomeraho kureba ngo ninzaha mbegesa ekindi abantu banyine muno bwesije buri muntu okwenda kubyare bijuma narabero muri nyo nangwa agira ngo umutware mucyuzingire ensigo ezi yakubasa kubyara so abantu mbayambere even nakuno abantu abanyetorira abacyaro kitu abomuruka guta bomugombora yitu waza kuza kureba abantu kubabyire bijuma cyeyongire abo kugira ngo baberebira habingi ebijuma byanje ubwiro kuba bushikire obwa season ni tugezaho tu marketing ushanga mwe twabira byo mu cyaci babigurije mu macyaci bakora nkahi so abantu abantu abinji buri muntu najate nangu buri season kangu membyaraho bibiri record nimbasa kuba ntagine ey'abantu ababyire konka nimanya ngo ambanye torire hariho abantu batandikire mirumo kandi abahingi abebijuma ahinkugamba ngo nananyendya ahakakiko kabebijuma aha mu western region ndi omwe abakakiko kandi ndi omuhu w'amagezi okuba kubasa kubyara abijuma ekyo nacyo kiyambere abantu abatuwetorire dene kindi abandi bantu ababyire bijuma kurwo mu district ezitari zimwe nibingi abakuntwara ngungende mborekerero kuba kubyara mbarebero kuba kwasa kuspacinga abamwe nibinja abakuntwara ngunyegesa abakozi babo kuba kubisharira so aho nindeba ngo at least nyine kinyambere abantu abatuwetorire omwami Innocent reka tuzeho mu commercial break omukahumuro kake twarwo mukahumura ko dusa kweyongerayo turi kureba akintu kwatini na value addition kwari kwingana alisa aine cyari kuteka cyango kubasa kuganyirwa omubintu bye wabohiro kuguza ekijuma cyo muyembe nko kukikuba kiri kandi ujuke ngo atolinwe kuzo mu mpaka zitu kwate simu yawandike kigambo muhinji
deka hakanya handike ebikumukwata osindikali 83 38 okiri na Edmond principal farmer omuhinji w'omutano